mnauliza kwa nini niko navaa hivi. Niko kwa kilio, ndavaa vizuri kesho, si ndio? Mbo, kwa niaba ya umoja wa wasanii ya Uvira Uva Unit ya Sigle, tunasema kwamba tuendelee na upendo ambao tuko nao. Tunajua kwamba mashabiki wetu wa Uvira na Fizi kuendelea nje ya nchi wanatupenda sana. So naweza sema kwamba hivi tuendelee na hii umoja ambao tuko nao, si ndio? Lakini ndaomba kwa watu wote, kwa heshima ya Mr. Gave ambaye tuko naye, kwa homaje yake tuko nayo, tufanye 1 minute de silence s'il vous plaît. 1 minute de silence. Wasanii wako wengi sana, tutaendelea mpaka kesho na kesho yake, lakini tutatanguliza samahani kwa sababu tumeanza nyuma sana. Wasanii wako wengi wa gospel wako hapa, si vile? Tutaendelea mpaka kesho. Tunasema hivi, programu ambayo tuko nayo nafikiri watu wote wanajua. Asubuhi mapema sana na 7h30 sote tunakutana na kumorge. Tunatoka kumorge tunaenda Kavimvira. Tunatoka Kavimvira tunarudia, mwisho wetu itakuwa kuruti Mwami. Viongozi wa serikali ambao wametupatia hii nafuu ya kufanya hii maaktivite yote walituambia kwamba hatutafika mpaka Kalundu. Hiyo mkae mnajua, tusileti desordre munjia. Tutaishia kuruti Mwami, tunaenda mpaka nyumbani kwa Mr. Gave, kwao na Mr. Gave, kisha tunarudia hapa Mstande. Tuelewane vizuri sana. Sisi wote tuko chini ya serikali, si vile? Serikali ndio inatupangia kila kitu. Kwa mengine yote inaendelea, tunasema hivi, kwa niaba ya umoja wa wasanii ya Uvira, tunasema tunashukuru sana tena sana kutushiriki kwa msiba, katika raha na katika msiba, shida yoyote ile. Tuendelee na tunasema wasanii